بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
علمه وتلاوة القرآن، وأذنبنا بذكره ووفقنا لشكره وأتحفنا بذكره في الآلاء والإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق الرازق الكريم المنان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدنان الذي خصصه بالحب ونعمه بالقرب وفضله بالعفو والغفران، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم على مر الدهور والأزمان. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وبلغه أقصى رتبة في السعادة والفلاح، والصلاة والسلام على المصطفى ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما، واجزل عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأزواجهم وصحبهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم الوهاب الكريم التواب المنعم على خلقه بالعطايا وجزيل الثواب، الذي أرشدنا إلى الطريقة وجعل حبيبه المختار صلى الله عليه وسلم خير الخليقة وأمته الحاملة الشفيقة. أحمده على ما أولانا من النعماء وعلمنا من الآيات والأسماء، وشرح بالقرآن العظيم صدورنا من الشك والعمى، وجعله لنا نورا هاديا وحسنا منيعا واقيا، وحدد لنا فيه الحدود والأحكام، وبين لنا فيه شرائع الإسلام، وأمرنا فيه بالتوحيد والجهاد والحج والإحرام والصلاة والزكاة والصيام والعبادة والقراءة والقيام، وفضل به شهر رمضان على سائر الشهور في الأعوام. اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا به إلى الصراط المستقيم، أصلح اللهم به منا جميع ما فسد، وطهر به منا باطن وظاهر الروح والجسد، وانزع به منا جميع الغل والحسد، وحطنا به من جميع الآفات، ونجنا به من الأهواء والتبعات. اللهم بحق أسمائك الحسنى وكلماتك التامات التي مننت بها على آدم عليه السلام حين عصى فأقلت منه العثرات، أقل يا سيدي عثراتنا، أقل يا سيدي عثراتنا، أقل يا سيدي عثراتنا، وتحمل تبعاتنا، واعف عن سيئاتنا، وجد علينا بفضلك وقربك، واجعلنا من خالص أهل المحبة من حزبك. اللهم اقطع به جميع القطاع للطريق، وأجرنا به من الزيغ والابتداع والتعويق. اللهم انفعنا بما أورث فيه من الأحكام، وارزقنا به الفهم لأخذ الحلال واجتناب الحرام، وألهمنا فيه لذكرك الذي تحصل به مناشير الولاية والأعنام، وارزقنا به الإخلاص واليقين والمراقبة على الدوام، وحسن به أخلاقنا، ووسع به أرزاقنا، وارزقنا به العافية من جميع الأمراض والأسقام. اللهم بشر به أرواحنا عند الخروج من الأجساد بالروح والريحان والزلفى الكاملة والوداد، ونور به قبورنا في ظلم الأرماس والألحاد بالنور الذي تجليت به لخواص الخواص أهل الإرادة والمراد، وارزقنا به الإيمان والأمن من الخوف في يوم الحشر والمعاد. اللهم اقطع به عنا جميع العلائق، وآمنا به من جميع البوائق، واستر به عوراتنا، وآمن به روعاتنا، وأقر به قرارنا، واعمر به ديارنا، وغزر به
أوطارنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وأجزل به أجورنا وأصلح به ذات بيننا وألف به بين قلوبنا واجعله لنا شافعا ومعينا وكهفا من الأسواء حرزا كنينا. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين وللنعماء شاكرين وفي الضراء صابرين وللفرائض مؤدين وبالآثار النبي صلى الله عليه وسلم مقتدين ومهتدين وعن المسألة للغير متعففين وبالعبودية لمن سواك مستنكفين وبفضل جودك يا رب مكتفين وبالأعمال مخلصين وبالإنابة مخبتين وبالآيات موقنين وإلى الإخوان محسنين وفي الزلازل متوكلين وفي مجالس الذكر حاضرين وبالطاعة آمنين وعن المعاصي زاجرين وبالقسط قائمين وبالنهار صائمين وبالإقبال دائمين ومن الخوف ذائبين ومن الشوق هائمين وعلى متن الصراط جائزين وعن النيران حائدين وبالجنان فائزين وإلى وجهك الكريم العظيم يا رب ناظرين. اللهم بحق جبريل الأمين والملائكة الأنوار وبحق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء الأطهار وآل كل منهم وأزواجه وأصحابه المصطفين الأخيار والصديقين والشهداء والحكماء والحلماء والعلماء الأحبار والزهاد والعباد والمجاهدين والمخلصين والصادقين والصابرين في الأقطار والأقطاب والأوتاد والأبدال والأضرار بالأسرار والأنوار والأسماء التي في النجوم والأقمار والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار. اقبل منا يا سيدي ما عملناه، اقبل منا يا سيدي ما عملناه، اقبل منا يا سيدي ما عملناه وعلمنا ما جهلناه ولا تعاقبنا على السيئات والأوزار واسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عند التهاب العطش في الأكبار واحتراق الأسرار. اللهم لا سوت به وجوهنا عند الحساب ولا فضحتنا به يوم الحشر والمعاد والآب ولا أحييت بصائرنا ولا كدرت سرارنا ولا أبدلتنا في ذلك المقام. اللهم إنك تعلم ما قد فرضنا فيه من الحقوق وما قد اقترفنا فيه من الأوزار والعقوق فلا تؤاخذنا يا سيدي بالتفريط ولا تعاقبنا على التخليط واصفح عنا الأوزار واحلم عنا واسترنا واغفر لنا يا غفار. اللهم بيض به وجوهنا يوم النشور، اللهم بيض به وجوهنا يوم النشور، اللهم بيض به وجوهنا يوم النشور ونجنا به من دعوى الويل والثبور وأعطنا به كتبنا بالأيمان واشملنا بالسعادة والإحسان وارزقنا بالمطالعة إلى أنوار أشعة عظمتك لتخمد حواسنا تحت سلطان قهرك وهيبتك وتفنى أنفسنا برؤية كمال جلال قدرتك وعزتك وتحيا أيضا برؤيتها عند إشراق أنوار جمال وجهك المنير وحضرتك ورقنا به إلى أعلى مقام التوكل والصدق لنبلغ به إلى أعلى مقام الولاية في مقعد صدق وكلنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور وكلنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور وكلنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور ونضر بوجوهنا عند الحضور بمشاهدة حضورك في وسط قلب بالفرح الدائم والسرور والمكاشفة والمشاهدة بتحقيق الحقائق لمواضع
إيمان كإيمان حارثة رضي الله عنه بيوم البعث والنشور. إلهنا كرمك مذكور وفضلك مشهور، وأنت عليم شكور صبور حليم عزيز غفور. اللهم أصلحنا وأصلح لنا سلاطيننا وقضاتنا وجندنا وولاتنا والعلماء والمتعلمين والسفهاء والجاهلين والغزاة والمجاهدين والحجاج والمسافرين والتجار والزارعين والأولاد والوالدين والنساء والعباد والإماء والضعفاء والفقراء والمساكين، واطرح للجميع البركة في المعاش، وسلمنا وسلمهم يا سيدي من المناقشة والفتاش، وأسبل علينا وعليهم سترك الحصين، وتب علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين من الإنس والجن أجمعين توبة نصوحا، وصحح لنا ولهم إيماننا، وقو عزائمنا، وثبت دعائمنا، واسقنا الغيث وآمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ونجنا مما نحاذر في الدارين، ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وأجوارنا وأصحابنا وأصهارنا ومحبنا ومشايخنا في الدين، ومن علمنا ومن علمناه، ومن والانا بالإحسان فيك ومن والينا، وذرارينا وذراريهم الجميع، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت اللهم مستجيب الدعوات وقاضي الحاجات، وما سألنك الله من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتلينا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Anak menjaga sedikit, anak teringat di saat anak baca kitab khatam Al-Quran di Azharia, kebetulan almarhum Taufik datang di akhir Ramadan. Di saat kita baca doa ini terakhir, beliau mengatakan, Abu Bakar semuanya bagus, doanya bagus, ajib, dari awal ajib, cuma sayang gitu, terakhir tidak ditutup dengan sholawat. Di sini tidak kasih bacaan sholawat. Gara-gara beliau lah anak nambahin sholawat. Berkat beliau kasih tahu anak nambahin sholawat di terakhir, baru masuk ke Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap anak baca khatmul Quran, pasti anak beliau, anak pasti ingat beliau di saat anak baca sholawat. Sholawat akhir ini pasti anak ingat beliau. Itu yang tidak baca anak lupakan. Selama ini kami tidak sadar selama khatam Al-Quran, bahkan Ustaz Umar itu mungkin tidak sadar, langsung maju dari Subhanallah rabbil alamin. Tapi berkat ilmu dari beliau ternyata kurang baca sholawat di hidup. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Amin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم.
العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة حج عليها نهيا وعليها نموت وعليها وبها نعز إن الله تعالى من الآمنين. اللهم اجعلنا من خواص الأحياء. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه
إخواننا في الله الداعي إلى الله الأستاذ كي هدي أحمد توفيق السوري أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة برحمته والدينا والديه خاصة ولجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أثابكم الله الفاتحة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم والله السماوات والأرض وهو الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الخلق من عقد. صدق الله العظيم وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الذي ياتي عونك بمنزله يا ربنا كل عام وانت الذي جلت الكريم حبيب الله سبحانك وملك ثناء عليك ما اثنيت على نفسك فلك الحمد تتعظى الحمد المجيد الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على محمد في الاولين والاخرين صل وسلم على محمد النبي المرسلين محمد بكم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم صلاة قلبنا من جميع الأحوال والآفات تقدير لنا يا الله جميع الحاجات وارضنا من جميع السيئات وارضنا بأجرنا من الدرجات وتبلغنا بأصوات خيرا في الحياة والعمل تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل تقبل وعظنا بالليل ثواب ما قرانا من القران العظيم ومعلوما من لا اله الا الله سبحان الله بحمده استغفرنا وصليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هديه منا وصله ورحمه نازله وفدا شامله وصدقه وقرآنا وضربنا إلى حضرة حبيبنا شفينا كل رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أحبابه أزواجه ذريته آل بيت أجمعين ومن أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعن كل من الصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين منهم الإمام الحاج محمد بن عيسى وابن عبد الله بن عبد الله بن مقدم محمد بن علي وعليه وسلم مقبولين بمسلم علي وعلى أجمعين ورسول مقبولين ثم يروح خصوصا نبينا بالله نبي الله أكيد قال أحمد تكبير اسمه لمن استمعنا هنا بسلام اجعل الله انتظرت منا إليه اللهم اجعل له من النار وقل له من النار وقل له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفنه وأكرم نزله ووسع مدركه واجعل الجنة مثواه اللهم تقبل حسناته ومن سيئاته وارفع درجاته اللهم اغفر له وارحمه واغفره يا ارحم الراحمين. ربنا اجمعنا واياهم في ذلك رحمتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسبحانك ربك ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وجنة الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا الله يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد رب العالمين بسر سورة الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن يا مجيب السائلين يا حي يا قيوم يا نعم المولى ويا نعم النصير سبحانك ربنا وإليك المصير اللهم اشفع شفاعة من دار الدنيا إلى دار الآخرة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة وكرمة الفاتحة وبمعجزات سورة ياسين وسورة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم ومن يدافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ونقل دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-hayy daim al-baqa al-hakim ala khalqihi bil fana yuhyil mauta wa yumiitul ahya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa sa'iril awliya amma ba'd. Hadratul habaib wasyurafa wal asatidzah al-fudala wal hadirun al-a'izzah. Yang sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, sesepuh kita Bapak Mas Haji Abdul Halim Ali hafizahullah wa ra'ah. Semoga bi tuli hayatihi, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah. Semoga badan beliau senantiasa oleh Allah dan senantiasa bisa terus memberikan yang terbaik bagi umat Islam dan muslimin, amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, para baik, para guru, para hadirin hadirat jamaah takziah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Atas nama keluarga besar almarhum Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Taufik Hasuri, dalam hal ini putra tertua beliau Muhammad Rizki Aidil Fitri yang hari ini ada di tengah-tengah kita, juga adik-adik beliau dan segera keluarga besarnya, mengucapkan jazakumullah khairal jazak. Terima kasih banyak atas semua yang telah diberikan kepada kami dari berbagai macam bentuk perhatian. Terima kasih, itu yang jazakumullah khairal jazak. Semoga Allah yang akan memberikan balasan kepada semua. Terima kasih banyak Bang Haji, terima kasih banyak semua jamaah, murid-murid Ustaz Taufik dan semua yang hadir atas semua perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan persaudaraan kita bersama beliau insyaallah diabadikan oleh Allah kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu malam hari ini malam yang ketiga, nanti setelah ini masing-masing kita bisa terus mendoakan almarhum. Mungkin nanti kalau lagi ada nuju, dia ada informasi. Sebetulnya nujunya lagi ada. Nujunya kapan? Jumat malam Sabtu. Tetap di Majelis Ta'lim Rawdatul Ilmi, di waktu di mana almarhum biasa mengajar. Jadi hari Majelis Ta'lim Rawdatul Ilmi itulah kaki nujuannya Jumat malam Sabtu. Jadi tidak usah nanya lagi yang lain. Kapan nujunya Ustaz Taufik? Ada yang majelisnya, insyaallah ada yang nujunya. Kayaknya setelah itu nanti akan diinfokan yang lain-lain. Dan malam ini tentunya sayang kalau kita duduk sama-sama di sini, kalau kita tidak dengar pesan-pesan sedikit nasihat dari salah satu asatidz kita, banyak ustaz yang hadir, tapi kita lagi yang insya Allah hasilnya mirip-mirip sama Ustaz Taufik. Kita minta guru kita Ustaz Mas Muhammad Ali untuk menyampaikan nasihat, pesan dan pesan beliau. Mungkin insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan bisa hari ini termasuk yang dekat sama Ustaz Taufik. Jadi mungkin beliau ada hal-hal yang ingin beliau sampaikan dan ada motivasi buat kita semua ke depan.
kepada beliau, fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Sallu 'ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Shadaqallahu azim. Al-Muhtaram wal-Muhtaramun, Barakatuh para guru-guru semua yang hadir, para pebaik, para ustaz-ustazah, para ustaz Korea yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semua guru-guru kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sangat luar biasa, Ayahanda Haji Abdul Halim Ali, saya belum pernah melihat mengaji nangis, tapi kemarin ketika kita sama-sama menyolatkan guru kita Haji Ahmad Taufik Hasnuri di Masjid Agung, saya melihat Ayahanda Mas Haji Abdul Halim Ali meneteskan air mata, bukti bahwa beliau termasuk orang yang sangat kehilangan dengan wafatnya almarhum. Ini membuktikan bahwa guru kita Haji Ahmad Taufik Hasnuri ini benar-benar dicintai oleh seluruh golongan, seluruh kalangan, sehingga kita semua merasa benar-benar kehilangan. Saya 2 hari tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak bisa berdiri, tidak bisa ngomong. Sampai saya kemarin tausiah saya minta digantikan, saya terus terpukul terus. Saya orang yang sangat benar-benar tidak kuat. Ya, sampai tadi malam, sampai malam ini dijemput Pak Medi datang sini, saya masih ngomong sama dia bahwa ini mimpi. Pastornya di perasaan tidak meninggal satu pun. Beliau nasihati di tengah-tengah situ, karena anak benar-benar ngerasakan. Anak itu masih berharap ini cuma mimpi lagi. Anak berharap kebangun, beliau benar-benar masih sehat. Karena kita benar-benar sangat membutuhkan beliau. Ya, memang ulama yang tegas kalau saya bilang. Beliau kalau bilang A, B, kalau tidak baca letak pecah muka. Kapan ngomong sekali tidak, baca besok. Ngomong hari ini tidak, besok baca ngomong iya. Tapi kalau beliau kalau tidaknya. Kalau anian, beliau adalah orang yang memegang teguh prinsip. Kenapa saya sangat terpukul pertama? Sepekan sebelum beliau meninggal dunia, 2 hari berturut-turut saya ke rumah sakit. Beliau sudah tidak bisa ngomong lagi. Terakhir beliau sudah bisa buka mata. Anak kesana, anak nangis itu sebenarnya. Ada mikir, beliau tidak bisa buka mata. Padahal kalau datang beliau dia segala. Bukan memuji Allah itu. Kalau kami itu bukan. Karena apa namanya datang ke sana, ya, beliau sudah menjemput. Tidak tahu dia mendengar suara anak tidak. Ini anak datang ke sana, dan terakhir ketika mengajak Ustaz Abdul Somad ke sana, itu saya sudah jauh dari waktu itu. Saya melihat kondisi keadaan. Tetapi kami ini membesarkan hati baik. Kami mengeruk namanya update kondisi saat COVID. Di situ ada para dokter-dokter rumah sakit umum yang merawat beliau.
saya alhamdulillah ada di grup itu, sehingga saya kemudian terus memantau kesehatan Ustaz Juna, kesehatan guru kita Ustaz Haji Ahmad. Jadi hari-hari kami tanya mana kemajuan perkembangan kesehatan beliau, terus kita pantau. Terakhir saya sebenarnya Habib Mahdi masih rusakkan hati terus, padahal anak tahu ya itu berat tapi Habib kalau ngomong sehat, aman, Ustaz, aman. Sebenarnya kita sama-sama nak rusakkan hati kan. Hal kita tahu sebenarnya beliau itu beratnya bukan main. Anda yang paling ingat Pak beliau ini sore-sore kalau mana kau sini aku aku pegelnya di rumah nih ada api betul ayam ini apa namanya pegel hati aku ini ke jalan nih mana biayi pasti kolak mana itu temu aku teringat terus omongan itu teringat terus itu muter-muter ya pasti mana ada muter apa disuruh balik anak ini ada seminar di apa namanya ada pempek seminar ini ala anu ya dengan satu tip pempek atau mulai main penyuan kalau pasti selama di sekolah boleh nak bayar sokokan oh tidak tadi itu waktu ini bayar ini pempek kata ayo terima kasih mari go datang juga apa makan dari situ lah yang lain masih sehat biasa lah itu maka kalau makan ini jadi beliau ini memang nggak bermain kan sama kita atau sakit pun masih nak presa. Nah yang terakhir masih ada simpel dari foto. Jadi waktu itu kita lihat rumah Habib Umar bin Al-Biasa. Waktu ada Abu Habib Mabal Al-Qab kita kumpul di rumah Habib Umar waktu itu. Beliau nak jalan terbalik waktu sama Kausul. Beliau nak galak, tapi Ustaz Mas Puro ni galak cemburu juga dengan aku. Salah satunya Ustaz Ibu. Ya Ustaz Taufik dengan Ustaz Alinya, ni kami tak tahu ni beliau tu kalau nak dijemput. Karena beliau ni artis, segala orang nak jemput. Segala orang nak dekat beliau. Dia tak galak nak dekat aku ni lah. Pokoknya apa nak jemput? Ustaz Ali, jemput Ustaz Ali. Sampai yang aku pernah tadi pagi ada ditelepon panitia SMP Negeri 1. Pagi tadi SMP Negeri 1 mengadakan peringatan Maulid Nabi reuni akbar di Masjid Al-Bari'ah. Pagi tadi anak ditelepon, Ustaz minta tolong mampu kata Ustaz Taufik minta letakkan kita di dalam. Terus ini tidak main-main lah kata itu. Masalah bagi dia Ustaz, kami ceritanya bulan lalu minta jadwal beliau untuk kasih tahu siapa Maulid. Dia ngomong insyaAllah mengaku nyampe kuis itu. Dia ngomong dengan ibu ini. Tapi mengaku tak kuat lagi. Cuma saya gitu dengan tembang sama cacing lah kamu. Tunggu dia baik kamu. Puji dia ini ngomong satu tu. Jadi ini kalau beliau ini kita mengucap. Tak perlu beliau ni ngomong itu. Iyo. Jadi telepon itu dari Ustaz Ali. Anak tadi pagi tadi tak bisa. Sebenarnya anak pagi tadi itu ngawin kena diangkat lah. Yang melo anak di majlis ngurus rumah tapi sudah 6 tahun melo anak dari jauh. Kawin hari ini. Anak tinggal pestan-pestan yang anak tinggalkan. Kan dia ngomong Ustaz Taufik minta Ustaz Ali nanti dulu. Pada setahun ya Allah. Sama ni. Nah jadi balik dari rumah Habib Umar, beliau ini kan tak bisa duduk di depan mobil itu, dari belakang lah. Jadi waktu di tengah perjalanan, ini satu lagi. Waktu di tengah perjalanan balik, ini masih ngomong kayak ini, sampai di Pembaru masih ngomong. Waktu anda naik musim 4, ya ini sudah ada ngomong lagi. Anda gimana lewat kacau itu, lewat kacau belakang. Ya Allah Pak, pada setahun ni ni. Ngaku tak bersau kiai ni tidur, tapi kepala ni meletok sini. Tak mau meninggal ni. Anak mau ngau, anak foto ni, jadi pas sudah dalam agak masjid di sini anak selfie Pak. Selfie aku nak bukti, kan tak cik mau bukti, cuma anak kamu kiai dulu. Aku lah dicek lagi, oh kau ni ngawak kiai lagi. Dia tonton tak ada kalau masuk Lembang itu. Jadi anak langsung selfie dari kiai itu. Ambil mobil itu kuning dan hijau. Masalahnya kalau beliau minta tidur pasti terbangun. Tidak terbangun.
Tidak ada yang tahu, gantung anak itu, ya Allah berdekat jauh sudah berpikiran ini, ngawak ngomong bapak ngawak laki keluar, balik dan meninggal. Lah jauhnya anak berpikir, ya Allah sampai mobil anak masuk ke sini, tak bangun dia, tak bangun ini, kan? Dia benar. Anak tunggu kenyan, apa namanya? Tak lama dari 5 menit itu, mungkin terkejut saya ini. Di situ anak tak boleh. Alhamdulillah ya Allah. Kopong, beliau masuk ke dalam bersama pelecet di dalam apa namanya ini, beliau balik aku pamit dari situ aku cerita sama dia Allah itu bumbungnya ini anak tadi bumbungnya anak, jadi muara pergi apa pada kata sakti lah, kalau aku sama apa, aku benar aja ya Allah. Ini cuma aku dua. Sudah kebayang anak ya Allah gemetarnya anak dari situ. Nama pun kalau dia banyak jalan, anak langsung pun navigasi ini satu pindah jalan dan beliau merasakan. Maka tausiah beliau terakhir sebelum meninggal, dan beliau ngomong hidup ini cuma nunggu nak mati. Kami nak nunggu ini lah kalau kecil kali bosan. Itulah sebenarnya beliau curhat. Beliau itu curhat. Kami penceramah ini justru tidak ceramah tambah sakit. Kami penceramah ini, ustaz-ustaz ini justru tidak berceramah, tidak bertemu dengan jemaah ini, di situ kami tambah lemah. Justru dengan semakin banyak kiai kan mungkin sehari 8 ikut, 10 ikut beliau ceramah. Mangkuidaknya di situ sebenarnya menambah sakit, menambah apa namanya itu beban pikiran tambah berat. Makanya beliau kalau dah keluar dokter kan, sudah dibuat surat, tak boleh lagi ceramah, masih nak ceramah. Mesti ngomong, iya limbung, tak tahu, kita tak kiamat, kita di kepala. Ini yang saya sakit, lemah sakit hari masuk rumah sakit. Kalau aku lemah, semua rumah, aku tak tahu, tidur ini gagal lagi. Tidak benar, tidak benar. Kami penceramah kapan ekonomi gagal. Kapan ini lepas, mulai rumah. Lento. Masih lari mana artinya? Sebenarnya itu, ekonomi gagal lagi. Nah, meninggal beliau ini almarhum Ahmad Taufik ini apa namanya itu pelajaran buat kita. Jadi pelajaran buat kita yang mengukurnya bahwa selagi itu paling masih sehat, anak mintanya dengan tahun-tahun. Itu hadir di majelis ini. Kalau tidak tahu anak kalau nak melok kiai berarti 3 tahun lagi Pak. Anak. Kalau nak melok kiai meninggal 45 ayat kiai. 45 tahun berarti ada 3 tahun lagi. Umur anak 40 sekarang. Kalau ada melok kiai 3 tahun dulu Allah jaga itu. Ustaz Alfin doa. Kalau nak melok kiai, mumpung guru-guru kita kalau kiai kita ini masih di mana ada majlisnya. Datangi, meloki, pelajari. Hidupkan oleh Allah. Wamal hayatud dunya ila lahibun wa lahun wa darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Kehidupan dunia ini kata Allah ila lahibun wa lahun. Cuma tempat bermain dan bersenda gurau. Namun tempat bermain dan bersenda gurau tidak pernah lama. Ini namanya bermain, anak itu kalau main setengah jam balik, sejam balik pasti. Apalagi kalau lama, kalau main jauh. Ya baru 80 lebih kan, mainnya agak jauh, balik ke lama. Kalau kita ni kan mainnya di tembokan sini lah, kalau kita ni kecil, ada main sini, motor sungkan balik. Kalau kat rumah apa kan banyak motor sama. Nah, karena kehidupan dunia ini cuma tempat bermain dan tempat sudah gurau, berarti Allah kasih ingat dengan kita, hidup ini cuma sesaat, cuma sedengar. Maka manfaatkanlah yang sedengar ini sebaik-baik mungkin. Anak di mobil Pak dan Ngubur sama Abdi Madi sudah ngomong. Anak ngomong sama Abdi Madi. Seluruh majelis kiai di sini jangan ada yang stop. Seluruh majelis kiai di sini, baik malam Sabtu, baik ibu-ibu siang, baik apa, jangan di stop. Tunjukkan dengan kami kabar kapan jadwal di sini, biar kita bagi aset kita ini bergantian ngisi di jadwal tersebut. Jadi anda mintanya, kamu Umi juga apa namanya satu WA, jangan ada yang berhenti. Kenapa? Yang membuat beliau bersedih ketika beliau tidak ada majelis ini selesai.
Ketika majelis ini apabila tidak ada, majelis ini selesai, maka itulah kesedihan yang besar bagi beliau. Jadi menurut ana, majelis yang sudah biasa dilaksanakan di sini, baik itu malam Sabtu, Rabu, sore, ibu-ibu dan lain sebagainya, majelis fikih termasuk di Gelebek, jadwal Rabu di Gelebek, karena beliau stop. Fikih laporkan dengan Habib, biar Habib yang nyusun, jadwalnya, dan tidak usah mikir-mikir urusan yang lain itu. Tidak usah nak lampok mau, tidak usah, baca apa? Jadi pandangan yang itu kau jadwal dulu, lapor sama Habib. Dan terakhir, buat kawan-kawan, buat bapak ibu, buat para pengusaha-pengusaha yang maha ngomong, selagi almarhum masih hidup, kalau datang ke sini begawaan, kalau datang ke sini bertujuan, jangan dirubah lagi. Benar, karena juga menjadi saksi. Kiai pernah ngomong waktu Habib Ghazali, Bid, uang payah menakwa atau baik, kalau antri, kita tak kanti mana orang antri rumah ini. Kata Kiai ngomong, memang ada rasa seperti barang kalau keluar kota, tak kanti jangan antar ke tempe, antar ke oli. Kapan kita ada di rumah, kapan kirim tempe ini. Jadi waktu kadang nyingok Kiai ini, nyingok ustaz yang ganti lagi, mulai tak terpikir lagi. Padahal di sini beliau punya anak-anak yang masih kecil-kecil dan meninggalkan seorang istri. Artinya kita masih tetap punya kewajiban untuk memikirkan kehidupan keluarga di sini. Yang siapa biasa ngintip-ngintip, anda mintanya. Bahkan justru tanpa Kiai, justru harus semakin kita tingkatkan lagi. Kalau biasa yang olongi, tak kata Kiai sekarang ada lagi, wakil lagi, jangan sungkan-sungkan. Kalau kamu ingin ambil, itu anggaplah kasih mereka kepada Kiai. Jadi sekali lagi buat kita semua, kita kehilangan yang sangat besar. Mudah-mudahan dengan wafat almarhum ini kelak kita beliau almarhum insya Allah akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Berkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah. Minta ampun. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ada rekan-rekan kita orang Haji Alim, bapak-bapak orang tua kita semua. Mungkin mengaji ada disampaikan juga terkait dengan kedekatan beliau sama Santopin. Sama-sama kita dengarkan sekilas apa yang beliau sampaikan. InsyaAllah bisa kita baik. Hari yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma sekedar mungkin ini bisa itu kalau publik tak pernah dikontrol. Jadi aku dah bilang dengan bapak dan kalau tidak asli. Ini ada beberapa hal. Ini perlu kita turun. Aku ni banyak soal ulama yang ada di Sumatera. Mulai dari dusun sampai di kota, sampai di luar kota. Aku tahu sebagai nah, tahu ini istimewa. Tahu ini istimewa. Dia orang sehat-sehat dia sekali. Kamu tuh mengenal dia. Dia tuh, aku dia lakukan tempat dia ngomong, tempat dia tuh, masuk ke tempat ini. Sudah, kita buatlah pelanggaran yang bagus, ya. Atau bersih. Cuma aku buat suruh dia buat minta dulu. Kali tanah begitu, enggak. Maka aku pernah tadi sama anak. Apa inilah yang dibuat oleh almarhum. Itu juga. Nama itu boleh betul. Dan ada perintah. Ini dia perintah. Mengenai dia ini, anak sembilan. Setiap bulan puasa, dia ini membantu aku banyak sekali. Terutama ngurus zakat. Zakat. Itu yang paling terjangkau oleh aku kan. Ada tahu ini jatuh ulama, ini yang masih hidup, ini ulama-ulama. Itulah. Apa yang paling besar itu
Mungkin bapak orang lain kan bukan orang tahu siapa yang bapak ini. Terus kan ini bapak-bapak ya ulama-ulama. Kami tidak banyak, tapi tidak pernah uang yang datang tempat aku. Di tempat aku tidak pernah. Berarti tidak boleh. Karena tahu, termasuk beliau itu ngantarkan. Termasuk itu, jangan ada yang minta di sini. Kenapa? Kata itu hati yo ngaji, hati yo. Itu antar dewa sekali. Aku baru senang. Nah itu yang jadi pikiran aku sekarang. Nah, para pemalam yang lewat sebelum dia meninggal, itu ibu haji yang ada itu. Ibu haji. Ujarku kamu tahu tak, kau meninggal. Oh, tak tahu dia, aku dah tidur semalam ini. Nah, memang dia ingatkan dari wajib. Dengan wajib, kami langsung berkata. Jadi kami itu sudah harus keluarga. Nah, bukti dia sakit, ini yang perlu kita lakukan. Kau tu membuat lapis, sebab kau lah. Mungkin sakit banyak ya. Kemana lapis, aku bayar tu. Di keperluan, tidak naik kau kan. Malaysia, ke Singapura, kemana pun kau nak berobat, berobat apa? Termasuk waktu terakhir dia meninggal. Dia lapor, dia kata, mati kan? Mati kan? Kata, nah itu yang terakhir dia, 50. Dia cerita, mari aku ini nak kasih uang tinggal. Jadi, kau orang di mana? Kita di Malaysia lagi. Sudah ada cincin lah, kita adikku jadi. Kalau tidak ada TV, itu dan aku people bayar. Dan saya bisa, supaya ini sama pasal itu dan nanti pikiran. Dia sudah itu. Kapan tidak jadi? Aku nak dipelempang baik. Ini yang jadi aku bukan ini ya. Belum sampai 3 bulan dia ngomong, baru bulan lebih lah. Langsung dia masuk rumah sakit. Gitu kan? Jalan, saya keluarga jangan susah, ya. Jangan repot. Aku bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura. Dia nak dipelempang baik. Dia kata dia. Ya, boleh. Mana nak dia kan? Soal biaya yang perlu lah. Bukan bisa kau ikut biaya, kan masuk keluarga kau. Belakangan dia ini ngomong, aku ini itu detalisasi ya dalam waktu 3 bulan. Itu sebenarnya lama. Ada orang berpikir lagi bulan. Ini mama ini boleh turun, apakah keluarga ini boleh kan? Yang lain boleh disuruh. Dia aku itu urusan keluarga lain. Kau nak berobat dengan aku, ya, usaha keluarga itu dengan keluarga. Supaya dia tenang. Kalau sakit keluarga itu sakit, itu nak makan apa? Almarhum ini, dah ada dia minta. Nah kalau kau dah ada, aku ini dulu, tidak. Kau buat obat bela itu yang keluarga kau, aku tambah. Ini itu lah yang bukan. Pokoknya keluarga kau udah sakit. Kamu sakit, tenang kau di rumah sakit, setelah bayaran aku. Hampir kemarin minta supaya turun di bawah, jangan kelas eksekutif kalau sudah kalah ya. Kita lihat percakapan itu sama beliau. Nah ini yang perlu itu. Ada orang siapa yang aku, ada orang yang jago dia. Ataukah dia di segala berapa jauh? Kita ukur, apa yang ini lagi ya? Maksud kau apa? Kami tanya dengan dokter Aligani. Oke, faktor kuda itu. Aligani, apa sih penyakit kuda itu? Apa kerja pakai BPJS? Sekarang berapa patok yang bayar? Kalau itu tidak amal beda ya. Oh iya pagi, dia kau salah. Karena masalah kau obat tidak maksimal. Berapa pun, asal tahu dari keluarga itu kan. Jadi bukan akan dibeli oleh orang. Dia keluarga. Dia akhirnya kan betul. Jadi memang ada itu. Ya, warisah sudah cukup, yang lain itu banyak mendoakan dia. Supaya kawan-kawan ulama ustaz ini kalau soal keuangan, aku sudah tahu selain dari aku sudah tahu ya. Dia sudah
Berada di kantor. Aku udah diselam. Pas waktu ngaji keluar dari rumah sakit, kenal pengalaman. Jadi mungkin Ustaz ada tahu pengalaman. Makanya aku banyak pengalaman. Ada ulama, berbeda semua dengan waktu nak keluar rumah sakit, tidak berhenti. Dia boleh tengok. Ini ulama besar. Kalau sebutkan kamu tahu kalau ini. Tapi aku tidak boleh sebutkan. Kebenaran kelihatan. Ujungnya kau tidak boleh diangkat ke rumah sakit, di keluar rumah sakit. Harus bayar lagi. Bahaya. Jadi kalau tidak bayar, tidak baca dia keluar. Pernah tengok. Berapa harga rumah sakit kumpul dulu ya? Apa dia bilang? Keluar dia. Harga rumah sakit rumah baik. Jangan macam ini, kita kesian. Ini ulama kok. Lama deh, itu aku selalu kalau apa dia ulama sakit, terlalu cari mereka itu. Dan ada yang lain itu tadi kan tentang biaya rumah sakit. Nah ini kan, makanya Allah tahu itu kemarin kan. Mati mesti dia, aku kita pesan. Tanya ke rumah sakit, ya berapa biayanya? Apa yang mesti? Nah, alhamdulillah. Pasti ini tahu kita bagi kita tempat atau siapa mengolah ini. Kalau sudah ada kampung tempat bagian direktur sudah dari mereka. Aku tidak puas dari dokter dan kau berapa biaya ini yang belum dibayar? Baik, kan? Kita nak ngomong ini, mungkin bagus lah kalau untuk ulama sakit kalau dia bukan nanti kan? Mungkin dia lebih tahu kan? Tapi aku tidak janji di rumah berbeda. Hari ini perlu buat contoh. Kalian masih akan ditanya keluar biaya. Jadi mau profesor. Tadi aku kata bohong. Ya, banyak tendangan lalu kami berbagi lepas kemudian berangkat dari rumah sakit kita. Kita tahu benar tidak ada dia. Contohnya datang. Bagi sama sekali yang almarhum. Nah itu pemerintah. Kau punya bapak hebat. Itu kali sampai sudah baik. Dia bayar kan yang mana? Ini dapat. Aku dah informasi. Alhamdulillah. Ya, niat aku tadi itu siapa sudah bayar. Nah inilah bangunan contoh yang baik. Ya. Nah termasuk almarhum tahu keluarga anak-anaknya. Aku bersyukur. Punya bapak kayak taruhlah kalau waktu masih famili lah ya. Rumah lain, rumah sakit yang pernah ada itu kalau ulama ada banyak tidak tahu apa. Ini loh, keluar itu tidak apa-apa kan? Publik terus. Aku pengalaman bukan antri kan, aku tidak sebut namanya. Ya. Jadi kalau kadang-kadang ulama sakit itu harus sekolah di dua lagi. Tapi bukan di masa umum di gereja, ada begitu. Lagi ada lagi, ya, ada kita tapi mereka ada di sekolah banyak, yang lain banyak. Wah, begitu. Yang lain aku tidak tahu ada banyak. Artinya berbeda silakan nanti jangan dulu. Itu apa tahu? Nah inilah barangkali baca sampaikan. Wah, tinggal kita ini berbagi. Barangkali Tuhan sudah tentukan yang ini ulama atau peduka. Aku kalau sudah ajak lewat kalau mau kita kalau kita negara ya tapi ketika ulama tidak berani membicarakan seperti itu sarankan ajarkan yang punya ilmu sedekatlah ilmu kamu. Tapi ajaran dia suruh imam, dia kecakal. Kalau turun, aku makmum. Nah, kalau bicara ini ajarin tanya. Tempatkan lah. Berarti kumpul di sini. Ada ulama, ada ajarin. Walaupun dekat pemerintah datang dapat. Ya, dunia orang dapat, akhirat tetap jawab. Menjauhkan tadi rumah Allah untuk kaitan.
Kalau dulunya nak apa dia? Nanti sosok malam tadi. Dan nanti tapi ini oleh anak ajarin model tidak bayar. Tak tertarik. Tak usah komentar apa. Ada bagi bawahnya aja dia. Ada ulama dan ada. Nah, dengan kita banyak doa ini, aku cuma minta cukup. Doakanlah aku. Ayo, aku tetap kuat. Amin. Iman aku untuk berbuat kebaikan. Amin. Itu yang mereka. Doa takut itu, kalau digodam setan kan? Tidak. Aku tetap yakin. Nah ini sekalian itu bagi contoh ya. Aku cakap mungkin ulang awal malu kan bicara ini. Tapi ini mungkin lagi kota besar di sini. Orang kota besar tadi itu. Berapa kali kebakaran kami tidak enak pinggir enak itu sakit hati. Nah kakek kamu nak wajah untuk bulan depan. Nah aku betul kalau itu aku dah berarti aku nak berangkat. Aku berangkat hari ini. Aku ke luar negeri nak menemui wisuda si anakku. Dia dah berada pada 2 hari ya untuk pada tanggal ini. Kalian nak berambil. Nah itu kamu tahu. Oleh kenapa? Ada hak orang banyak di perusahaan itu. Jadi tidak sombong. Kenapa aku yang hidup ke sakit, pulang. Pada sakit itu kan aku. Hasil tanaman. Kemarin bulan itu ya jadi. Aduh, nanti dia waktu itu pohon itu. Tidak hati sama sekali. Buang seperti itu. Tidak hati kurang lah lagi. Aku ini ya Allah ya Tuhan. Kau, aku tidak berhenti sekarang. Kebun yang kedua itu tunjukkan. Terus sekarang mati, tak apa betul. Selesai tanggung jawabnya. Dia benar betul. Itu dunia, ini itu. Aku ngomong sama para karyawan aku, ini kan tahu ya, sakit ya, perusahaan nak jual, aku dah terbayar lagi gaji kamu. Sebab gaji itu cukup banyak, puluhan miliar. Apa bagi? Kalau kamu dijual, kami nak kalah berpos lain. Jangan dijual baginya. Nah, aku dah terbayar izin. Gaji kami 4 bulan dan dibayar 5 bulan saja. Kami masih ada tabungan. Jadi, Bapak, dosa kami siap untuk dibayar. Kena pajak. Nah, kena dia. Itu masalah ini tumbuh. Batang Quran kuahnya dia tahu sama kayak haji dia tu kan. Apa pula? Dia tu para Quran. Sekarang baru. Oh, yang itu memang. Itu sekarang bulan tumbuh. Mangga betul. Apalagi di sekarang Allah. Aku bukan ulama, tapi aku masuk ini. Ya. Jadi aku sudah kebetulan siapa-siapa yang itu saya lapor kembali dengan janji setelah diberikan. Setiap panen itu setiap 2 panen panen. Aku hak banyak 50 juta. 1 kilo itu 2 kali. Itu dipati. Ada 150 juta per kilogram. Ada sekitarnya. Jadi sebelum naik 2 kali lipat. Itu kalau habis lagi dapat. Cuma aku ya akan bayar. Jadi kalau sebulan kita boleh membantu ya. Harus sekarang kali. Bukan sekaya itu bukan mengundang artis menangkap ke depan itu kira ya. Tapi bagi kepada panti asuhan, pada rumah sakit kira itu. Alhamdulillah niat aku dalam kurang 5 miliar sebulan. Mudah-mudahan kalau kamu sekarang baru 1 miliar 1,9 miliar. Aku minta dengan Tuhan jangan kurang 5 miliar sebulan. Akan kamu itu. Amin. Allah.
kau juga terjadi. Utama panjang umur, iman kuat. Baik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana بحق الفاتحة سر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق على الخير للخير وأعان من يوفقنا للخير وأعنا عليه دوام بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Berakhir acara kita pada hari ini. Jazakumullah khairul jazak. Semoga insyaallah kita ketemu kembali pada majlis ta'lim Rawdatul Ilmi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.